Programa Chekanchay Ñannikita Hamushan Kampaj Tutamanta Yupaychana Qampaq kayka wakichikuy chantaka uyari noqaykuwan. Tawakaj Julio Killamanta Juan P'anqapi hatun yupaynintaq kashan huch'uy yupaynintaq qallarishan manta kinsakama. Qallariypiqa siminisqa sutiyuq qarqapuni. Chay simi nisqaqa Dioswan kasharqa. Chay simi nisqataq Diospuni karqa. Paymin qallariypi Dioswan karqa. Diostaq tukuy imata pay niqta ruwarqa. Ruwasqa kaqmantataq mana paywanqa mana imapis ruwasqachu karqa. Hinata nishawanchis. Kaypiqa kunanqa nuqanchis yachashanchis. Jesucristoqa karqa Dios tatanchis hina. Kaypi nishan paywan ruwarqanku kay pachata, kay mundota. Payqa kashan Dios nuqanchispaq. Notapitaq nishan tiyan k'anchay chanta atiniyuq kay chiqan kasqan Cristo karqa Tata Dioswan manaraq kay pacha qallarikushaqtin kay chiqan kaqqa parlan waq chiqan kaqkuna pakasqanmanta. Kay kashan chiqan parlayqa k'anchay nuqanchispaq kashan kayqa. Nuqanchis yachananchis tiyan kaytaqa, hap'iqananchis tiyan. Chayraykutaq Jesucristoqa kashan nuqanchispaq ejemplo. Urakusunchis kunanqa. Munasqa tatay qanman hamuyku kunan kutipi kusisqa maypichus qanllapi kashan atiniyqa. Yanapawayku kallpachawayku tatay. Tukuy wawasniykita pinchus kashanku kay hallp'apatapi tatay. Angelesniykita kachamuy. Ama saqirawaykuchu astawanpis Espiritu Santuykita kachamuy sunquykupi llank'ananpaq tatay. Huchaykumanta perdonawayku. Kaykunasta mañakuyki Jesucristo sutinpi. Amén. Bendición kachun tukuy qankunapaq. Wakichikuy sapa p'unchay.